Salibona nezihlobo ezithandekayo, sisamukelana kusifundo sethu sesithathu. Mina engikhulumayo nguAmos Maforo, ngizanxusa izihlobo zami ukuthi zilibingelele labo baziveze ukuthi bangobani. Siyamukelana njalo ngegama lenkosi izihlobo ezithandekayo, okhulumayo umfundisi Miladube. Salibonani bathandekayo, siyalamukela esifundweni sakulena leli viki. Mina ngingusiboneni Mhlanga. Liyabingelelwa balaleli lababukeli kulesi sifundo sisamukelana. Olibingelelayo ngumfundisi uKhonzile Khumalo. Siza kuba lo mthandazo andubana singene kulesi sifundo. Baba othandekayo sezulwini, siyakubonga Nkosi ngalesi sikhathi Nkosi eboleke sona ukubana sifunde elizwini lakho. Sinxusa umoya wakho engcwele ukubana ube phakathi kwethu kusichasisela ukuze ngemva kwalesi sifundo sidumise igama lakho lapho sesizwisisile intando yakho. Sithungamele ukuze lesi sifundo siphume ngendlela othanda ukubana siphume ngayo, njalo injongo yaso ifezeke ezimpilweni zethu kanye lasezimpilweni zabalaleli nababukeli. Konke lokhu sikukhuleka ngethemba kwelihle igama lenkosi uJesu, siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga mfundisi Khumalo for umthandazo. Zihlobo zami, sikusifundo sesithathu. Siqhubeka sikhangela ibhuku lesibili eBhayibhelini uExodus. Lapho kulezifundo eziningi esizifundayo ngohambo lwethu lokuya ekhaya ezulwini. Sikubeke kwacaca kumaviki adlule ukubana uhambo lolu lwabantwana bako-Israyeli lumele uhambo esilalo thina sisiya ekhaya ezulwini. Lapha abangena khona lathi uzananzelela ukuthi singena khona lapha. Kodwa thina sesile nhlanhla enhle kakhulu ukubana senelisa ukukhangela muva ukuthi bona banqoba njani. Lathi senelise ukunqoba. Kuleli viki sizake sikhangele isihloko esithi isiqalo esilukhuni. Isiqalo esilukhuni. Into elukhuni ngenjani kanti? Nxa kuthiwa into leyi ilukhuni, into enjani? Isikhathi esiningi kungaba lemizamo yokuthi wenze leyo nto kube lesifiso, kodwa kube lezi izinto ezikwenqabelayo. Ingqondo lesiloyiso kuyabe kufisa ngabe ngikwenzile, kodwa ukubambe wena ufisa ngabe yakwenza kuyabe kulukhuni. Kuyabe kulukhuni. Asonto elula nxa ngikuzwa kahle mfundi. So esiza kuthi amagama asetshenziswa lapho yaqala kaningi nxa ukhulisa kumele kube ngani kulula. Kodwa isiqalo iso sinjani bakithi? Siba lukhuni kaningi mfundisi Khumalo, isiphetho iso siba njani? Esiba lukhuni. Kunjalo ngohambo lwethu lokukholwa. Kule ngoma yayihlatshelwe ukubana inzima lindlela ngithi phela meve yahlaba nokhuquthanda ayilula. Kuleli viki sizananzelela lokho sihlobo esithandekayo. Sikhangele kakhulu uyakunanzelele mhlobo ukuthi umuntu nxa ephenduka eqala ukuba ngumKristu kwesinye isikhathi uhambo iyathi sanda kuphenduka izinto zibe nzima kakhulu. Angithi phela so sizakhangela kakhulu qathanisa ngohambo lwalaba maIsraeli besuka eGibhithe kanti kwaba nzima ngayiphi indlela sisiya phambili. Ngazi kukhona okunye sikutholayo nxa singenisa lesi sifundo ukuthi ikakhulu sikhangele isihloko sona lesi esithi isiqalo esilukhuni. Ngisikhumana Njobana usukuvezile lapha ukuthi kwesinye isikhathi nxa umuntu ethi uzama ukwenza okulungileyo esesendleleni eqondileyo kodwa kube sokuvela okuzamdiscourage okuzayenza ukuthi abe sebona ngani lokade kuzama uphambanisile wenza iphutha. So yikho esikuthola kakhulu kulesi sifundo lapha ukuthi isiqalo lesi sasisiya ku direction enjani eqondileyo, kodwa sithola ke kusiba lobunzima ukuthi into le iqaliseke kahle. So kuyenzakala kanjalo empilweni. Angithi phela amaKristu amaningi acabanga ukuthi umuntu angakhetha uKristu sokumnandi. Angithi phela le mfundiso zesiKristu eziningi zisho njalo kwangani nxa ulobuhlungu ulobunzima kwangani awukhethanga uNkulunkulu weqiniso. Angithi kunjalo. Ufuna ukuthi indaba benithanda umzekeliso olethayo ukuthi
ivangeli ligcweleyo kakhulu ngelokuthi wozani ngapha kuzalihambela. Ngithi sengifikile mbaleka ngayo emlilweni kade kungani futhi sengizisuse epanini ngazifaka emlilweni o direct. So isifundo lesi siletha khona lokho nceda ugebha phansi uqalisa nje inhlabathi ngani buthakathaka ibisisiba harder and harder as you go down. But lesi sihle sibone ubunzima buqalisa from ekuqaliseni sisiya phambili. Ukwengezela ukuthi okwenza kube njalo le yimpiso nenkulu esikuyo yimpi. Umuntu nxa ube esemadlozini lichisa amalembu lapha nxa esuka lapha kuye esiKristwini akungene lula ngoba uSathane uzondile ukuthi selithethe omunye akade ngimsebenzisa kumele amnike ameva lamatshe ehluleke ukunyathela lokuqhoba lokwenza kwezothi ufune engxenye ngathi yabuyele kodwa sabona ngesifundo ukuthi uNkulunkulu nxa ekithi akulani uqalise kanjani kodwa isiphetho isesikhangele ukuthi ekugcineni sinqoba ngoJesu. Kakhulu siyabonga kakhulu ukusinika isingeniso esihle kanje. Ake sikhangele indinyana yokwaziwa ngekhanda okuyiyo esagijima kwayo kakhulu Exodus 5 verse 1 no 2. Exodus 5 verse 1 and 2 ithi emva kwalokho uMose loAaron baya kuFaro bathi kuye, sikulethele ilizwi elivela kuJehova uNkulunkulu wabantu bako-Israyeli. Uthi, vumela abantu bami bahambe ukuze bangenzele idili enkangala. uFaro wathi, ungubani uJehova okufanele ngimlalele ngivumele abako-Israyeli ukuba bahambe na? Mina kangimazi uJehova njalo kangeke kubavumela abako-Israyeli ukuba bahambe. I-background yendawo le nanguMose sethunyiwe amba uyetshela uFaro ukuthi akhulule abantu babo. Njengolayo kaJehova uyafika uMose la yatsho khonokho akuthunyiwe. Nansi impendulo. Sizwani ngempendulo le umuntu onjani kanti lo? Kuhamba njani lapha? Abadala babethu kuleziqholo empilweni. Right. Angazi bengisejwane ejolojo lapha sizwe khona. Ukuthi inkosi le uFaro ngaqala ngokuba sembusweni waqala waphila phakathi engabe sembusweni. Kunjani? Abamandulelayo wababona bekhuluma lalo uNkulunkulu lo. Ufika uJoseph lapha besenza izimanga uJoseph ejele ekhulula umlimo elokho emthuthukisa wayekukhangele. Kodwa uNkulunkulu ke seseza kuye lo osenguFaro lo abesefika kuye thina yekela abantu bami baphume bahamba. Futhi umlimo uziveza kuhle uthi wena mina nguNkulunkulu okwaIsrayeli ngoba yena ulabo thixo bakhe beGibhite. Ufuna ukubahlukanisa ukuthi hayi wena okhoza ayisikho mina ngulo owabantwana babo lapha bezohlala wawanika iGosheni yimi nguNkulunkulu wabo ngicela ubakhulule bahambe. Abesekhulume kathathu engazanga anike isikhathi ukuthi uMose amtshela ukuthi uNkulunkulu uthini. Uthina ungubani uNkulunkulu futhi angeke ngikhulule abantu ukuthi bahambe ngoba ngimazi asoze bakhulule. Indlela eveza ubuqholo lokudelela ukuthi Mose ongiyokuthumileyo uyakwana kimi la ngoba mina ngimkhulu kulalo okuthumileyo. Nansi indaba khoma. Umuntu onjani lo? Wayengamazi ngempela yini uNkulunkulu? Imbuzo yalenkosi iyatshengisa sibili ukumeyisa uNkulunkulu lo because nxa esithena kangimazi uNkulunkulu lo lobona umfundisi sekuchilo kuyaveza sobala nxa ukubala ukuthi wayevele engafisi ukuthi azwe ngaye lo uNkulunkulu uthi angimazi lo uNkulunkulu nje sekulethile ukuthi ke uNkulunkulu wayeke vele wasebenza ngabantu abakhe uJosepha esasekhona laphana kwenzakala okunengi eGibhite. So nxa ezathi khona kangimazi lo uNkulunkulu wayesitshona. Lo mbuzo lwana ethi khona ngubani lo uNkulunkulu? So wayese challenger uNkulunkulu lo ngamanye amazwi yena ngokwakhe wayezizwa njengokuthi yena unguNkulunkulu. So sebuza ukuthi ngubani ke lo uNkulunkulu othi khona nginjani ngiyekele abantwana bakaIsrayeli banjani bahambe. So umbuzo lo sihlangana lawo kakhulu even nxa ubala iBhayibheli
abantu abanengi be challenge uNkulunkulu busunanzelela ukuthi umuntu lo nxa ebuza ngalindlela kazenzi njengoba nekukhulumile umfundisi laphana ukuthi khona ke siphakathi kwempi enkulu iGreat Controversy so behind iGreat Controversy le kuhlukuluza abantu abamlimi nguSathane so uSathane nguye wafaka amazwi la kulundodo ukuthi who is this God ngubani lo uNkulunkulu so uzananzelela ivini ungakhangela nxa ulokhu bala iBhayibheli ungakhangela ivini uNebukadnezar laye futhi ngendlela efana nayo uNkulunkulu esevezile ngabantu abakha beseBhabhiloni ama-3 Hebrew boys ukuthi hayi akumelanga sikhothamele isithombe kulo uNkulunkulu omela khonzwe ezulwini uNebukadnezar uthi who is this God ngubani uNkulunkulu lo ozalikhulula esandleni sakhe so umbuzo wona lwana uyakuveza i-defiance ngibatsho njalo ngesikhiwa ukumeyisa lokumdelela uNkulunkulu yes ubuqholo obusezingeni eliphezulu kuyini esikutholayo kunye lapha mhlobo ikakhulu lapha umbuzo lethu ukuthi ungubani uNkulunkulu sike sikhangele indaba yena le yena uthi abantu ngabantu andinomuzo nikakaci uthi khulula abantu bambahamba so wala labantu bomnikazi phela Okay, maybe ngingakaphenduli ngicela ukuthi intalo khe ngufundayo ikakhulu sikhangela lokho inkulumo kaFaro iresponse kaFaro kulokhu Moses akuletha kuvela kuNkulunkulu isihloko sethu sithe isiqalo esilukhuni ngifunda ukuthi uNkulunkulu nxa esibize esithuma akutsho ukuthi izinto zizahamba kuhle ngoba uNkulunkulu kukhala isicathulo sakhe khangela ukuthi uMoses ivele efika nje sethula udaba lukaNkulunkulu sihlathola iresistance and eqinisileyo futhi it is not budging so uNkulunkulu uyasifundisa ukuthi ekubizweni kwethu even ku mission nxa esithuma siyake sitholake sibili ukuthi uthethise ungena emzini usiyakhuluma uJesu ophila so kwesinye isikhathi siba discouraged ethumweni ngenxa yokuthi response kayibanga mnandi kodwa umfundisi uvezile vele ezilo uNkulunkulu esikhipha for mission silwisana lemimoya emangalisa elwisana lo uNkulunkulu then bese mbuye embuzweni othi who is the Lord ungafunda uPsalms 53 uverse 1 wakhona uthi isiwula vele sithe enhlizweni yaso uNkulunkulu kunjani kwesinye isikhathi kungaphuma kungamazwi njengala kaFaro but kwesinye isikhathi kungabe kungama actions impilo yami vele iyabitshengisa ukuthi ngithi uNkulunkulu ngibe careless ukuthi uNkulunkulu mbani uzangenzani yilezi zinto zami ngicela so kwesinye isikhathi sikwenza ngama actions ngoba uNkulunkulu singamesabi indlela efana nayo kumbe i-defiance kumbe ukungamkholi uNkulunkulu kungamamukeli sibone kuvezwa lapha umlobo usinike uSambulo chapter 11 ukuthi iFrance ike ya declare njengoFaro so yabuza ukuthi uNkulunkulu ngubani so yahle yenza i-position yayo yacaca ukuthi yona kayim acknowledge uNkulunkulu wamaZulu alright so ikhwenguzisayo ukuthi iEgypt therefore besikhuluma ngesiprofeti emalangeni adlulileyo isivezela ukuthi inguye wonke umuntu iveza iattitude yokwala eatheism yokuphika engamkholi uNkulunkulu so iGibhithe okutsho mhlobo imela abantu bonke abangakholwayo abangamthathiyo uJehova ngokwelizwi lakhe uthi angimazi ungakhayela uJohane ngo17 umfundisi uverse ngo3 uthi impilo engunaphakade kuyini iumazo uNkulunkulu weqiniso lo Jesu wathunywayo ihle iPaul futhi kulo uNkulunkulu wamanga lo weqiniso kodwa nxa ufuna impilo engapheliyo yazo weqiniso lo Jesu so ulapho uFarinayist ungubani uNkulunkulu wayefuna ukudiliza ukuthi akho omunye ngaphandle koThixo bethu lebesibakhonza eGibhithe lo kaIsrael lo angaba elinganisa lo wethu ngingalingane laye ikwazi angane kuyina ngakwenza okutshe uMsimdla lapha impilo yethu lathi balayela babukeli ingavuma ukuthi sithi ungubani uNkulunkulu nxa singayekela ukulibala singalibala ukukhangela kuJesu ngoba uNkulunkulu ufuna silandele lokho akutshoyo so nxa sengiphila impilo yokungananzeleli umthetho wakhe yokunganakekeli lokho athi ngikwenze kuhle ngithi ungubani angangenzani kathi kuNkulunkulu
uza kithi njengakuFaro ngithe khulula impilo yakhe ize kimi ngoba mina yimi engakudalayo. Right. Yeah. Ngapha simele sibe mazi uNkulunkulu. Yeah. Ukuba sibe nempilo engunapha. Lothu angimazi. Sokalayo impilo engunaphakade. Khumalo indaba esingayo lapha sikhangelane loFaro. Asizitholi yini siphakathi kwesigaba esinjengasona lesi. Seke wathinta indaba yeFrance lathi labantu abaningi kuthiwa akudingeki ukuthi sesikukhuluma ukuthi asimazi but indlela esenza ngayo ukuthi siwula lesesikhothiwe sithi enhlizweni yaso sibona ama actions ngezenzo uthi lo kanjani bakithi akakholwa kukhona yini okunye ikakhulu ku attitude ekwenzeni indlela esiphila ngayo okuveza ukuthi uNkulunkulu lo asimanzi indlela esiphila ngayo. Mina ngikhangela kakhulu indlela iBhayibheli ebhale ngayo laphana. Alright. uFaro ethena kangimazi uNkulunkulu ungubani ukuthi ngilalele ilizwi lakhe njalo kangikuba vumela. So ngizama ukunanzelela ukuthi khona back then ngale ijustice yayiyame umuntu noyedwa. Alright. Yayiyame kuye iking kwakungela system eyayingenziwa iappeal ukuthi hayi kuye deliberate indaba yankhona kodwa yayiqondane laye yena uFaro ezimele. So unanzelela ukuthi ngendlela wayese amandla wonke okudecide aye kuye ukuthi nxa engafuna ufe namhla wayekwenza khona lokho. So nginanzelela ke ingozi eba khona ngomuntu oyabe ezibona elamandla wonke. Oh yes. ezibona yena final authority yonke into kumele iphelele kuye. So uFaro uthi angisoze ngibavumele kakhulu emhlabeni esiphila kiyo. uFaro wabona lo mhlaba uSathane ngowakhe uthe kasikhulule uthi alindawo uNkulunkulu angimazi izihlobo ezithandekayo sesiqala uhambo lolu uqale kuhle kube lukhuni ethi ayalindawo aliphumi ubona lo mhlaba izihlobo ezithandekayo asimethembeni uthe uzasikhulule. Angithi vele yes nxa uthi kasindawo engxenye abalaleli ababukela abanye singaliba ukuthi ngandlela abani mina ngivukela enkonzweni ngamasabatha kumbe ngiyavuka ngikhuleka nsuku zonke nami ngiyamkhonza. uSathane uthi kasindawo ngalokho esikwenzayo ngingayakhonza kodwa ngiphethe ezinye izinto ezithatha isikhundla sikaNkulunkulu angiyanga ndawo ngoba umlimo akakhangela ukuphakamisa umzimba siyenkonzweni ukhangela ubukhona bakhe enhlizweni yami. So nxa kuthiwa khona nguSathane akalindawo uthi ukuthi ungaluphethe into zakhe ungalahlanga awuyanga ndawo ungaze ube lebizo ebandleni ungaze unikwe lo msebenzi ebandleni as long usabamba into zesitha sikaNkulunkulu awukayindawo usahlezela sisitha. Yes. So umuntu engakubuza ukuthi uyamazi uNkulunkulu uyamazi yini uNkulunkulu ungamphendula ngayiphi indlela unjani empilweni yakho? Ngingamphendula ngithi ngiyamazi. Bese ngimshela inkambo engilayo lo uNkulunkulu ngoba ngiyakukholwa mhlobo vele ukuthi uNkulunkulu ngabone ekulida kwenye indlela okumele uhambe nga ubefuna ukuthi umazi lazane kuhlanti. uNkulunkulu uyanaka. Mina one thing engiyazi ngoNkulunkulu ukuthi kasoza asichiye sisodwa. Uyafika komunye umumo empilweni ocabanga ukuthi uwedwa ubone ngani umhlaba wonke uwedwa. Mina ngiyakhumbula ngike ngathiwa ngumntwana ngangingasakwazi ukuthi ilanga liphuma ngaphi sesaba ukuphuma phandle ngicabanga ukuthi umhlaba kumbe ngawe uyavuleka ungingi. But engakufundayo khona lapho ukuthi uNkulunkulu uyabe close la and maybe kuyikhathi ibe mfitshane ngafunda ukuthi kulapho umoya oyingcwele akukhumbuza zona zonke izithembiso uNkulunkulu akuphezulu. Uyabe kunyenyezela ngoba ngesikhathi usebunzimeni iBhayibheli ngeke silifunde uyabungela amandla. So uNkulunkulu nxa isithuza kuba lathi and uyatsho khonokho. So ngiyamazi maforo uNkulunkulu ongasichiyiyo lapho sesisempuhlungu. Amen. Siyabonga uqinisana sihlobo esithandekayo othembisileyo uthembekile akayi kwesichiya ulathi izikhathi zonke. Sike sikhangele umfundisi Khumalo indaba yesiqalo lesi esilukhulu isiqalo lesi ku Exodus 5
babukela abalaleli ngakhangela uverse ngo3 usiya ku23 kodwa sifuna ke sidobhe amavesi athile so ngicela usikhangelele uverse ngo6 ku chapter 5 khona phana sike sikhangele inkulumo nangu Mose andisesulethi usebuyile sezokhuluma vele impendulo kaFaro ihlitshezisa ukuthi hayi lapha kusemqanisweni akulula la yesuka wayicabanga ukuthi kulula kodwa kulula lapha ngangikhangelela uverse ngo5 sizabe sibona esingadobha ukuthi isifundo sethu uverse ngo6 sorry yes. Ngalelo langa uFaro wathumela leli lizwi kuzinduna zezigqili ezazisebenzisa abantu wathi lingabe lisabapha abantu utshani bokwenza izitina yekelani bayezidingela utshani babo kodwa lingehlisi inani lezitina okumele bazenze. Verse 7 I have read verse 7 sengifundile. Okay. Verse 8 kumele ukuthi bachaye inani lakudala bangamavila yikho besuka bakhale besithi kasihambeni siyenikelela uNkulunkulu wethu. Right. Lezi inkulumo lapha mfundisi wami. Ukuthi anti bafuna ukuyakhonza bathi ubuvila lowo. uMose lo Aaron sebebuyile bayacela nansi impendulo la. Kuyini esikutholayo lapha kumpendulo kaFaro? Nxa esekuphendule ethi hayi sesengeza mfundisi khona. Mina bengifuna ukuqalela lapho ukuthi le isiqalo lesi silikhuni sibili senzima. Yes. Ngoba into bona uMoses ebizwa ngoNkulunkulu wamnika isiqiniselo. Yes. Esokuthi hamba uye kubani koFaro. Ungabuya ku chapter 4 ngalo uzananza ukuthi uNkulunkulu uyamnika azamnikele lama miracles. Yes. Izimanga ukuthi hayi faka isandla sakho engutsheni yakho usikhiphe sesilobulephero sibisele induku yakho ibisele phansi uNkulunkulu umnika iziqiniselo zonke leziya ukuthi ilizwi lele ndikhulumileyo yikho kumele uye kukhuluma. Yes. Banxa efika lapha kuFaro la izinto ziba worse kakhulu ziba worse ngoba ngemva kokubana ke esisebefikile bakhuluma lapha uFaro ngalelo langa njengoba nefundile lapha that very day uFaro wathi khona kabangezelela umsebenzi kube lukhuni kakhulu njalo futhi bengasabancedisi ukubadingela istraw utshani bonobana ngomsebenzi kodwa expecta futhi ukuthi umsebenzi ungaphungula ngokuhamba kwabo nje awusathana ugangile uyomisa ethi sifuna ukubona yelena delete defiance kuyinokutholele mfundisi Duwela ngiqalisa lapha chiya khona lapho bona basebekhangelele vele ukuthi bazakhulula yikho wenza ukuthi obiza abathungameli ama-elders ukuthi abathi hayi indaba ezinhle sezikhona lapha kwa-Israyeli senithunyiwe ngale ukuthi ngiyebika ukuthi sokumele siphume wachiya ngapha phetho la ihambe ethokoza kodwa impendulo ayitholayo uyazibuza ukuthi pho usesenguNkulunkulu yini ongathi enithuma aphinda ayekela abantu abambhendula ngalendlela kwahle kwamphambanisa la engumthungameli kanye labathungameli abatshelileyo sithola lapho isifundo sokuthi umlimi nxa ethe usingena ehambeni lesiKristu kazange athi uyayenza ngengqondo la ngendlela yethu yena ukusikhulula ngendlela yakhe so uMose wayebona ngathi kuzayenziwa ngosuku olulodwa bensuku ezimbili bezithathu kathi uNkulunkulu uthi ukuthi uzamkhulula emsebenzisa ukumfaka esikolo sokuthi kokwakho umlimi silwa lesitha okumele lani libe ingxenye lami siphambane lesitha ngimtshengisela ukuthi mina ngizendlala ubunga uNkulunkulu bami la ngamandla ami ukuze ngiyenqobe ekugcineni kumele sifunde ukuthi uNkulunkulu unqobile uzanqoba ngesikhathi sakho nesikhathi sethu thina. Yes, isikhathi sa uhlupho lwethu ukuthi siyafaka ezethu izikhathi akithi ngesikhathi esingaka kumele kube nje ngikhumbula elaya ukuthi abantwana sebekhalile uMose uyazala kuze kube after iminyaka engu-80 ebuya lapho seleminyaka engu-80 umlimi lokho kusesikhathini sikamlimi uzwile bekha. Yes. No mina ngifuna ukuthi ngikhumbula ukuthi nxa siphenduka for example right laphana kuchunyayelwa sicabanga ukuthi wozani kuNkulunkulu uluthando nguye lelihlupho zizaphela mina ngicabanga ukuthi kwesinye isikhathi
sifanele ukuthi sicace ukuthi uhambo lolu lunjani. Beke sitsheli ukuthi kasilwi lenyama legazi, silwa lemimoya yaphezulu. Akula thuba lapho usathana ngagoqa izandla eluza abantu. Abukela abantu besiya kuJesu bechiya umbuso wakho dili. So yimi yama challenges esilawo. Expectation mhlobo yokuthi ngavele nye kuJesu inhlupho sezinjani sesibhekile. And abaningi bayawa bengahamba bahambe babone kungani akuhambeki bachiya. Sesimangala hayi mina ukuthi umuntu aqhubeke egula enxa ulanda ukuthi azosila. Xa uNkulunkulu ekhona ama economic hardship anti ngiyaswela nginjani ngicabanga ukuthi ngavele ngifike kuJesu ngoba nguye phela umnikazi wezinto zonke izinto ziyaba right. But okumele sikuzwisise i-rough start kaMoses le ukuthi umfundisi uthintile lapha uNkulunkulu umakile indlela uthe uzabakhulula but kamphanga uMoses isikhathi and kamphanga ukuthi njani wathi Moses hambe etshela uFaro ukuthi balokho so kwakungathi ukuthi ngalolo suku beme uFaro ahlatsha isimemezelo sokuthi abantu abaphuma. So uMoses mina ngubona kwi-greatest challenge maforo ukuthi ngaphi inkosi ihle yamcacela ukuthi zwana uNkulunkulu wakho lo vele amlaleli futhi angim-acknowledge futhi aliphumi ngapha ungafunda uverse ngu-20 lo 21 anti umfundisi ukhumala uthintile ukuthi sokulobugqilo sobungani kuba worse abasaphiwa uqala bebephiwa utshani kade ezakuzela utshani kodwa izitina kufanele inambingeli ubunzima buba bunengi khangela nxa isefika kuma elders kuthiwe kuverse ngu-20 uverse ngu-20 lo 21 laphana kuthiwa basebesithi uNkulunkulu kalikhangele alahluleli ngama-leaders ka-Israyeli sekhuluma lo Moses lo Aaron ukuthi lina yini eseliletha ubunzima lobo ko-Israyeli. So ngibabona nje bephakathi kwelitshe lembokodo but uNkulunkulu umbizile kukanganani i-situation kaMoses ya discourage vele. It's a rough start ukuthi even his own people ababevele bethokozile ngoba kuthiwe ezoletha imessage ukuthi sebekhululwa bathaba bamukela bakholwa but sebephinda becomplain especially the leaders. So yeah ikakhulu ku verse 21 umbalelo 21 no uverse 21 mana ngimfunde uthi basebesithi uNkulunkulu kalikhangele alahlulele selenze ukuthi senyanyeke kuFaro la kuziphatha amandla zakhe lafaka inkemba ezandleni zabo ukuba basibulale. Ake sizifakeni ezinyaweni zabadala laba sibuye sikhangele okwenzakalayo emabandleni esikiwo abanye singabathungameli khona phasa sikubone khona lokho kube lolutho kwangana kucace phambili singancedisana njani namalungu ebandla ukuthi sikubambe njani nxa sifika ebunzimeni obunje. Ngibona ngani sike sakuthinta ukuthi ngingezele sithi mina ndiyabona ukuthi uNkulunkulu nguye osungula indlela nguye obiza umuntu nguye othungamelayo indlela zakhe uyisayisho njalo futhi akasozethu lengqondo yakhe akasongqondo yethu. So kumele ukuthi nxa sisebandleni sigobele ilizwi likaNkulunkulu yilo mele lisilawule kungabale ngani kule indlela singayizwisi asibele nelizwini lisilawule singafuna ukwenza okwethu masinyane esithi izindlela ezimfitshane i-shortcut iye eyayifunwa ngabantwana bakaMoses ukuthi njengoba sokukhulumile ukuthi uNkulunkulu esikhulula kahle kube namhla siphume sihambe kathi uNkulunkulu wayemele abafake esikole ukuze kuphume yonke into eGibhite abaseyifundile iphele emgwaqweni bafike sebephelele. So izinhlupho esihlangana lazo isikolo kithi ukuthi uNkulunkulu osikhuphayo sesikhuphile siphume sesiphelele sesingabantwana bakhe abapheleleyo. Ungezela khonapho ukuthi impilo actually uNkulunkulu asibizela kukho impilo yesiKristu ukuthi sithwale isiphambano simlandele. uJesu wakukhuluma wakuphinda ukuthi lo ozangilandela kathwale yini isiphambano sakhe anjani angilandele. So nxa uNkulunkulu esibiza ikakhulu engufunda lapha ngesifundo lesi la kubalaleli ikakhulu nxa sikhangela abathungameli emabandleni kumele bakuzwisise impilo yesiKristu kayicheleli through and through hayi ngoba sikukhulumile sisempini. So kumele bakuzwisise ukuthi kwesinye isikhathi izinto ziyafakwa laphana ebandleni kube lobunzima kungaphumi ngendlela esihlele ngayo. Kumele sikuzwisise ukuthi uNkulunkulu nguye umnikazi webandla nguye futhi olithungamelayo kasoze avume ibandla lakhe linjani liwele phansi kumbe lehluleke ngoba nguye wayenjani wayeqalisile. So yikho engunanzelela lapha. So ubunye ubunzima ungezelela lapha embubonayo
uMoses wayethunywe nguNkulunkulu but esekufaro laphana ekhuluma wonke lana amazwi uNkulunkulu was silent. Yeah. Kazange vele. So that's another challenge rough start ekhona ukuthi but uNkulunkulu nguyonithumileyo. But he seems to be ngani quiet. Hey. Kuyafika esigabeni hlobo uNkulunkulu angani uyathula. Yes. Sikhanyela uvesi u22 lo 23 lo 6 verse 1 lapha. Yeah. Verse 22. uMose wabuyela kuJehova wathi kuye, Jehova, kungani ulethe uhlupho ebantwini labo? Yiso yini isizathu sokungithuma? Selokhu ngaya kuFaro ukuyakhuluma ngegama lakho. Uselethe uhlupho ebantwini laba. Yikho kawubahlenganga abantu bakho la kancane. Chapter 6 verse 1. Ngakho uJehova wasesithi kuMose, uzabona esengizakwenza kuFaro khathesi. Ngenxa yamandla esandla sami uzabavumela bahambe. Ngenxa yamandla esandla sami uzabaxotsha elizweni lakhe. Nangu uMose. Siyavuma ngicabanga ukuthi wayengumuntu laye. Kuyamkhathaza ukuthi kanti ayimlimi. Wena undithembisile sengitshela impendulo wena umphethe intambo into zonke angithi. Now uNkulunkulu sephendula. Sifunke sikhangele impendulo ikakhulu kaJehova ukuthi uphendula esithini kuMose. Sifundani kusiqinisa ngayiphi indlela ikakhulu sikhangele uverse uchapter 6 khona lapho verse 1 to 8 yoma verse siyabe siqilekiwe singadobha esikudobhayo kumpendulo zakhe kumpendulo yakhe lapha na kuMose kuyini esikutholayo amaqiniso banavezwayo lapha kumpendulo kaJehova. uNkulunkulu balela wabukeli uyaletha umcabango kuMose ukuthi akwazi ukuthi nguye wamdalayo. Alright. Ambisele emuva amtshengise akwenzileyo ukuze ananzele ukuthi katshintshwa ngumumo asekuNkulunkulu ukuthi sengene kuFaro fika wamphikisa yena ethunyiwe kakutshintshi nguNkulunkulu ngoba uthena nginguNkulunkulu kwakuqala kwesibili uthi ngavela kubokhokho bakho izulu. Alright. Ngabathembisa. Alright. Ngavusela isibonelo abasezayile sana ngasiqinisa sama. Abuya thena ngathembisa ukuthi ngizabanika ilizwe leseKhenani. Yeah. Ngoba ngangizwile ukukhala kwabo bakwaIsrayeli becindezelwe. Ngakhumbula isivumelwano lesi ukuthi kumele ngisigcwalise. uNkulunkulu ke nxa sihlangana lempikiswano enkulu emva kumlandela kumbusana ukubhaphathizwa kumbuse emtshadweni wakho usanda ukuchata kumbuse ekukholweni uthi kutizwana khumbule ngikwenza izolo kuza kuqinisa. Ungaboni uhlupho ubusuba noNkulunkulu senqotshela uhlupho kodwa uNkulunkulu wayizolo lamdala kusasa katshintshi iBhayibheli itsho njalo. Kayiququli. Yes. Yebo uthembisani ke uthi kuyini azakwenza yena. Sasikhumbuzile izolo uthi ngizwile ukukhala kwenu yimi owesithembiso engathi othembisile uthembekile ngaphambanisi usithembisani lapha na mhlo. uNkulunkulu la engikubonayo kulabo ayabaningi lapho uNkulunkulu eveza ukuthi indaba yokukhululwa kwaIsrayeli sesandleni sakhe fully nguye ophethe intambo. And vele maforo uthi I will bring you out. Alright. Mina ngibona vele weakness yoluntu yazi sinjani yikho uMoses ethe khona uNkulunkulu yikho yini awusho lo ngoba uluntu uNkulunkulu angafaka isithembiso loba kungela sikhathi thina sesizifakela isikhathi ukuthi ngalesi sikhathi kumele kube sokwenzakala lo. Khangela uMoses ebuyela ukuya complaina kuNkulunkulu endabe semconclude ukuthi awubakhululanga. uNkulunkulu sehlulekile yini mafo but watch yakwazi ukuthi mina mfisa ukufunda enye into ukuthi uNkulunkulu nguyophethe watch yezehlakalo zonke. Khangela ukuthi uJesu wathenjiswa nini seed of a woman Genesis 3:15. Khangela 4,000 years
abantu sebeze bakhohlwa bebadela Israel waphuma wangena wahlanhlatha but uGalatians 4:4 uthi isikhathi sathi sesijayi esikabani mbani ophethe watch yikho kumele sikufunde njengamaKristu ukuthi bakithi uNkulunkulu angafaka isithembiso phansi thina kasibambeni singaze sithathe isikhathi esinganani siyakwenzakala kuphela so uNkulunkulu uthi mina ngizalikhipha lapha mina ngizalikhulula ebugqilini mina ngizalihlenga mina ngizalithatha libe ngabantu bami mina ngizakulinika ilizwe lesithembiso anti uhlaqale amuphe vele imbali yesithembiso asenza kubo khokho ukuthi zwana Moses into leyayiqalisi kuwe angiyikhulumi namuhla indala kumele Moses ube kwazi ukuthi lolo lutho luzacwaliseka so okwakudingakala ukuthi uMoses avume isikhathi silawulwe uNkulunkulu indaba ukungezela khonapho maforo so engikuzwisisayo ukuthi uNkulunkulu uzasincedisa ngoba nxa ngikhangela lapha iprocess leyi uNkulunkulu wayedila lo Moses at the same time edila lo Israel ngoba andobona ukuthi wayefisa ukuthi uMoses azwisise indlela yena asebenza ngayo uNkulunkulu uqala at the same time laba la anti basebe complaina kubani kuMoses kwakumele bafunde ipatience kwakumele bafunde indlela kaNkulunkulu ngoba kathesi uNkulunkulu nxa semendalela so kumele ukuthi aye bavezela isithembiso leso ukuthi hayi isithembiso sami bayasazi ngizasigcwalisa so uNkulunkulu ayefuna ukuthi abancedise bona njengabantu bakhe kanti at the same time uNkulunkulu encedisa ubani umthungameli so ngibona ngani indlela uNkulunkulu aza sincedisa ngayo so kumele sivume ukuthi uNkulunkulu ahambe lathi ku process yona lela nxa ingaba rough indlela yangikhona kodwa sivume uNkulunkulu asithungameli njengoba nekhulume ngesikhathi in every situation kubalalela babukele uNkulunkulu uyabe kuthatha nge-step by step kumumo wonke umuntu abedlula kuwo kunjalo izihlobo zami ake nisifunde ukuthobela intando kaJehova ngibona futhi anti amaGibhithe futhi la ayidalwe ngumlimi uyawafundisa khona pha intshumayelo futhi kwaba ukuthi hayi lina uNkulunkulu yedwa ukhona yibapha abanye imfundiso idube sibatholayo abalingiswa lapha eBhayibhelini abake bakhala kuJehova sokunzima sokunje ukuthi hayi mlimo kanti engasazwisisi okwenzakala bambalwa ngiqale ngomuca okhulunywa ngumlobi lapho wesifundo othena uNkulunkulu nguyisubject empilweni yokukholwa thina singama recipient onguye indikimba yendaba endabeni yokukholwa uThixo thina singabamukelayo so kasikuvumeni ke uJobe wakubona la wafika lapha akhala khona wazi wathi ngifuna ukufaka umlimo esitikini umlimo wasethi wawukhona yini Jobe wena ngisenza amaqanda amanzi wawukhona wathi waboniteka ngisakwani la umlimo asingeke sime laye wasafela wathi ukuthi 73 bhala ihubo leka David ndana uthi hayi mina mphose ngachinto zokukhola lezi sembona ukuthi ababi nxa bakhangele bayachachama bayaphumelela into zabo zikhamba ukuthi ngaze ngisethempeni ukuthi isiphetho sabo umlimo ufuna ukusiveze lapho ukuthi banenge abakhalile izolo kodwa uNkulunkulu katshintshanga ukhala kwabo wabasiza la lapha esikhona balela babukela sifunde nini ukuthi nguye oqala indima yokukholwa uNkulunkulu nguye ohamba lathi kule ndima nguyozaphetha lathi futhi esinekusindiso umfundisi ngikhumbuze into nxa ikhuluma ngenkulumo kaJobe lapha ukuthi wawungaphi mina ngifunda ukuthi kuthi ukuthi ekwamukeleni intando kaNkulunkulu isenzakala empilweni zethu whether kubuhlungu kumbe kunjani asithembeni ukuthi kulokunye okubehind scenes vele singakwazi uNkulunkulu akusebenzayo yazi khangela even iEgypt uIsrael kakakhululwa ngesizathu sani yakhumbule tshelo Abraham wathi inkomithi yama-Amori labantu abangale labo balomusa kumele lapha liyangena khona isikhathi so there is a lot eyabe involved even behind scenes okumele ukuthi iaccomplishwe mina ngisesitikini senhlupho lapha uNkulunkulu is too wise to err kakhulu obhala itsho njalo so indlela ngaziqansi ibe lenyembezi kufiwe kube buhlungu uNkulunkulu ezilonge thungamela asiyiweleni iJordan lanxa iwile kakhulu
singabamzwisisa ukuthi uNkulunkulu nguye olawula izenzakalo zomhlaba wonke uphethe intambo. Sike sikhangele lapha indaba eku-Exodus 6, cela usibalela amavesi la u-9 to 13, sikhangele sidobhe izifundo esizitholayo lapha nxa sifika ebunzimeni. Verse 9, uMose wabika lokhu kwabako-Israyeli kodwa kabazange bamlalele ngenxa yokudangala kwabo lobugqili obulochuku. UJehova wasesithi kuMose, hamba uyetshela uFaro inkosi yaseGibhithe ukuthi avumele abako-Israyeli baphume elizweni lakhe. Kodwa uMose wathi kuJehova, nxa abako-Israyeli bengangilaleli, kuyini okungenza ukuthi uFaro angilalele njengoba ngikhuluma ngegagasa? Verse 18, uJehova wakhuluma loMose lo-Aaron mayelana labako-Israyeli loFaro inkosi yaseGibhithe, wabalaya ukuthi bavumele abantu bako-Israyeli ukuthi baphume eGibhithe. Nansi indaba lapha abafundisi bami. Kuyini esikufundayo kumavesi la, ikakhulu nxa ufika ezikhathini ezinzima? Lalabo bathungamelayo bakhona abasalali abasakhona. Abantu enzima njengani, but umele ubanikeze indlela. Mfundisi. Mina ngithathekiswa ukuthi ekuqaliseni amavesi awafundileyo. Right. Ngesikhathi uNkulunkulu ekhuluma loMose ngesithembiso uNkulunkulu kaAbrahama, isithembiso lesi ngasikhuluma emuva. Ngezinye indlela uNkulunkulu wayemreassure again uMoses. Okay. So wayemnika encouragement. Yeah, isiqiniselo. Ukuthi khona isiqiniselo ukuthi asuke lapho ke la eselamandla esezwisisile indlela uNkulunkulu asebenza ngayo, ngoba kwasukumela emelana labantu abanjani aba-discouraged ngalokho sokwenzakele. Kusitsho ukuthi ke ukudideka mbe kuba discouraged kuyingxenye yempilo. Kwesinye isikhathi ekuphileni izinto nxa zingasahambanga ngendlela obukhangelele ngayo, kuvele kukhona ukuba discouraged. It's human. Ngomsebenzi kaMlimi. Phakathi komsebenzi kaMlimi. Labanye abakwenza ukuthi elisebenza lonke kuyatholakala kunjalo. But simi ngiyaqhubeka. Yes, ngoba ngizama ungeza yakho ukuthi uMoses anti wayevele esemsebenzini kaMlimi ethunywe ngumlimi. So but indlela ekwakusenzakala ngakhona kwaku discourage. So sithola ke ukuthi khona i-discouragement is part of impilo. Kodwa kakumelanga sinjani sivumele ukuthi si-overcome, ngoba engikufunda lapha ukuthi ukuba discouraged khona kahle kahle ikakhulu ke nxa kufanele uye kuJehova, kuyabe kuyindlela yokwenza ukaSathane. Ukuthi khona awufake umumu benzima, ngoba nxa esewufakile umumu benzima ngaleyo ndlela kuza kwenza ukuthi ugcine ungaboni ubuhle bukaNkulunkulu. Yinjongo kabani kaSathane ukuthi ube discouraged. Wakuzama ke uSathane khona ukuthi akufake even kuJesu. uJesu eseGetsemane wayenza ukuthi abafundi balale, uJesu abuyela ethi khona lingeli linde lami yini ihola libe linye. Kodwa abantu ayebakhulekela babelele benganabanaki. So it was a way uSathane ukuthi anjani a discourage uJesu ngekwenza kwabafundi. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu wamqinisa ngoba kwakumele inathe inkomijo yona leya. Mina vele ngifisa ukufunda something khona lapho ngifundise ukukhuluma ukuthi uNkulunkulu usithembisile yini uhambo losmooth. Kazange asithembise. Yikho sithi kuJohn 16:33 into lezi ngizikhulumile emhlabeni lo lizakuhlupheka but lina maninisini. Even uAsaph uthi yena kuPsalm 73 wathi ekhangela umumo wezinto lezi ehlakalwa wabona ngani hayi kungakhonza umlimi kungcono. Labana kuyabahambela. Lathi siyafika emumweni enjalo umkhonza umlimi umthanda but uthola ukuthi uyaswela, uyagula, into azihambi. Kulento engiyithandayo ukuthi oPetro labo babuza at one point. Bese ndimeni oPetro behambela uJesu babuza bathi I think Matthew 19 babuza ukuthi thina sishiye konke madoda sezazuzani. Kuthiwa uJesu waphendula wathi linelilandeli I think verse 27 Matthew 19:27 or 28 ithi linelichileyo landela when the Son of Man shall sit on his throne, liza kubusa kanyela. So thina isiqiniselo esilaso yi safe landing ukuthi lapha
esiphethweni kuza silungela so kwethu ukuthi siqhubeke simthemba uNkulunkulu mina okunye ngikuthandayo i-comfort lesiqiniselo umlimi asinika sona afundo Isaiah 43 awumlilo akutsho ukuthi uzawubypass kuthwele zaquma phakathi kwemlilo ngama-trials izinto ezisilimazayo ezibuhlungu but isithembiso esibe laso yisithi ngizakuba lani even lo Mose ethunywa vele ngizakuba lawo hamba lathi uthumo lwethu hambani lezi zizwe zibe isithembiso esisiphiwe sisibambayo ukuthi uNkulunkulu uthe ngizakuba lani right isithembiso lesi esokuthi ngilani sasingani sikhulunywa ebandleni lonke kumbe kusizwe sonke but it's a personal one umlimi uthi Dube ngilawe lobuquma emlilweni ngilawe emanzini ngilawe uNkulunkulu kasishiyi ulathi ngengoma leyana ithi lasemanzini ngemvura mosi uNkulunkulu lathi isihlobo esithandekayo lo esimkhonzayo akayisuye sike sakuthinta kuvike edlule ukuthi kayisuye lwana odala abukele khatshana ulathi ungakhalelwe eKsodus 6 verse 7 kulesithembiso esinjalo ukuthi uJesu ulathi as individuals sike sikhangele indaba kaNkulunkulu elawula ezimpilweni zethu kuthi sokunzima kanje uMose wayekhala uthi hayi mlimo anti uthe bizwa lapha nakhumalo uqala ngokuletha izaba nakwanisa ukukhuluma kunje wasesenzela izimanga zonke lezaba emqinisa uNkulunkulu zafike kusigaba sokuletha isolution ukuthi hayi eqeda inkani zikaMose Mose kwakungalula uthi ngingathi ezafika ebucineni sokunzima ethi hayi mlimi vele ngangikhulumile uthi lo muntu njani womikhanda ngicela sikhangele lapha mhlobo wami uExodus 6 verse 28 Okay verse 28 ngesikhathi uJehova ekhuluma lo Mose eGibhithe wathi kuye nginguJehova tshela uFaro inkosi yaseGibhithe yonke into engikutshela yona kodwa uMose wathi kuJehova njengoba ngikhuluma ngigagasa kambe kuyini okungenza ukuthi uFaro azihluphe ngokungilalela uJehova wasesithi kuMose khangela sengikwenze waba nguNkulunkulu kuFaro njalo umfowenu uAaron uza kuba ngumprofeti wakho uzakhuluma konke engizakulaya khona njalo umfowenu uAaron uzatshela uFaro ukuthi avumele abako-Israyeli ukuba basuke elizweni lakhe Siyabonga mhlobo wami ngicela sikhangele lama verse usukele ku verse 28 uye ku chapter 7 verse 7 thina siza kuma kulawo ingxoxo yethu lapha mfundisi Dube uNkulunkulu uphendula njani ukwala kwaMose lokho kumbe izaba zikaMose ngiyabona uThixo eziveza ngendlela ephakemeke kakhulu okwakuqala ngibona uNkulunkulu eziveza kuMose njengoYahweh right uThixo olesenza zasenza ngalo umuma bakuwo uNkulunkulu oletha kuMose ukuthi asibe lenkambo personal relationship eseduze ngoba ukuze umbonto nguThixo sengusondeza kimi ubona ukuthi ngizakwenzani abe seveza futhi ufuna ukungena kubudlelwano besivumelana kwenza izolo labantu bakaIsrael laba akhuluma la kuMose ukuthi unguNkulunkulu onjani abe semtshela ukuthi wena ukuze ubone ukuthi uhambo lolo ngizaliphumelelisa njengoba abantu yagagaza sengithatha uNkulunkulu wami ufake kuwe wona ususiba nguNkulunkulu right ubuprofeti lobo sembunika umfowenu umfowenu uzabe profita wena ube nguNkulunkulu nxa ufika kuFaro so nxa wena usima kuFaro ubona mina ekhangele wena ngibona ukuphakanyiswa kuThixo okuphakemeye emfunda khona ukuthi uNkulunkulu bazana nosihloniphe kangaka kakhulu ukuthi afaka ubuThixo bakhe kithi amadimoni ajojoba ngayisikhangele asimbongeni uThixo ngoba usikhethile wasibiza kulolu hambo ukuthi asisebenzise ukuze abaningi bambone uNkulunkulu ngathi nxa sigobela intando yakhe kakhulu lamandla sibili uNkulunkulu uyakuqeda ingane ukuthi izababane silazo kaningi vele silezaba ngelisi lokho uNkulunkulu kuyini esijayele ukukuzwa kumbe esijayele ukunanzelela ikakhulu emsebenzini mfundisi wami yes siyakuthola ikakhulu nxa umuntu esesaba ngoba okubangela khona lokho yifiye kunjalo kakhulu ukuthi hayi ngxenye soze ngenelise
kuningi kuba khona kosikhathi okunye yebo kuba yibuvila nje ubuvila umuntu ahlathi hayi angeke ngenelise engazange vele wazama so but uNkulunkulu nxa yabe kuthumile sithola lapho uNkulunkulu okemlandelela uMoses ngoba ekwazi ukuthi indaba vele kayamanga kuye uMoses indaba ikubani ikuye uNkulunkulu so uyam-empower abe sesithi hayi ke wena ke suzaba nguNkulunkulu kubani kuFaro then sengikudingela ongiyozabe khuluma ozaba ngumprofeti ozaba ngumlomo wakho kubani kuFaro kakhulu yazi ungikhumbuza okunye engeke ngunanzelela emabandleni sibhoda la yakunanzelela ukuthi mhlobo abantu abafundisayo ama-teachers lawo ezikolweni ungabuye echurch uthi fundisani even ikodali kuma abantu bayenza ngenelisi kodwa umsebenzi wakhe awubhadalelwayo ngohulumeni uyenelisi kumaphambi kwabantu lokubala ulutho uyakwanisa ukubala so izaba siyaziletha sithi asenelisi ngokwesaba uNkulunkulu kathokozi ngalokho simele simsebenzele and nxa ungenelisi umtshele ngokuthi angenelisi uzakunikeza amandla uzakwenelisisa no bengifuna ukuthi lapha ngifunda ukuthi okunye okwenza uMose lapha esenika izaba i-encounter abalayo first contact lenkosi leya anti laphana vele simbone engihambe engazange anika izaba wahamba wakhuluma loFaro but i-response so okwenza kwesikhathi sesaba abanye sake safika sathi siyafunda ivisa abantu bahle bababa sibili basikhipha ngokunye anti so sesihlese sabuthi manje siza kuma njani but uNkulunkulu mina ngiyelizwini elithe ngiza kuba lana kuze kube sekupheleni kwesikhathi ngithe mfunda icommentary ka Matthew chapter 28 yalani yo2 emission ithi uNkulunkulu nxa esithi uzaba lathi uthi thina singafika uzakhuluma through thina kunjani yikho ayekutshela uMose la ukuthi uzakhuluma lo Faro yena so uNkulunkulu asambenini bazalwane singesabi akulandaba ukuthi umunjani kodwa uNkulunkulu uthembisa ukuba lathi umoya oyingcwele uzafaka ilizwi emlonyeni yethu futhi uzathinta izinhliziyo esifanele sikhulume lazo khonapho ngifuna ukugcwalisa khonapho ukuthi bengikukhangela nje ngu-analyze ukuthi kwesinye isikhathi uNkulunkulu nxa esithuma okunye kasithumi lo daba olulula hayi ngoba ngu-analyzile ukuthi but this thing was not easy sibili ngoba into abona ukuthi nxa wena usiyatshela uFaro ukuthi yena khipha abantu labana i-labor force economy yayibanjwe wena uthi ususitona uyabakhipha uzama ukuthini ngoba yikudiliza isizwe abantu abangenisa ukudla abangenisa imali besebenza besenza this and that so ngikutholile khona lokho ukuthi uNkulunkulu noma esithuma mhlawumbe okunye siyabe sikhangela imagnitude yani yakho nokho eyomsebenzi umlimi abe sinike wona udaba lona ngokwalo kodwa ke engikuthanda kakhulu ukuthi uNkulunkulu nxa ukhangela vele indlela ebem-addressa ngayo ke uNkulunkulu belokho etshintshe nxa esemthuma lapho uthi aqala athi ngiyinkosi abe sesithi yena hamba ke uye kuFaro ngiyinkosi so khona lokho kodwa kumele sikuzwisise ukuthi hayi ukuthi engathi I am the Lord ngamanye yimi ngiyi-control I'm in charge ungesabi la nxa udaba lolo engikunika lona lolu daba lonjani olunzima ngiyinkosi I'm in charge yimi emphethe intaba kakhulu isihlobo esithandekayo babukeli labalaleli singesabi asimeni isibindi osithumileyo nguye ozawuqedisa umsebenzi nalo kaze akathuma umuntu engamnikezanga amandla okufeza umsebenzi lo Mfundisi Dube akungikhangelele uPatriarchs and Prophets upage ngo257 usiya ku265 unsummarize ukuthi sikhuluma ngani lapha nxa siphetha sona lesi sifundo sifica uNkulunkulu esivezela ukuthi inkosi yeGibhithe yayi ibone isandla sayo sokusebenzisa ukuthi singaphuma siciniwe sithi uIsrael ulobuvila yikho sefuna ukuyakhonza uNkulunkulu usebenzisa khona ukuthi ivala ukuzwila izwi likaMlimi hayi mina ngibona besenza ubuvila abantu laba leskimu sokuthi bambalekele ukuthi umlimi ukhuluma nami asoze ngikuzwe so ngizabanika umsebenzi onzima ukuze bangaphumi bese lapha bakhona ngoba balusizo kuye siyakwazi bachisa ke izitina zima njani bezidingela utshani besenzani konke lokho yana kwenza kwaba lukhulu ukuthi bakhululeke isifundo esikhona
uSathane uzasindisa le group singavele sikhulume ukuthi sesisiza kuwe sichiye sikwenzayo asambeni sikwathi sesiqale uSathane kodwa ke sinqoba ngoJesu ngesabi lutho ngoba nxa baphuma eGibhithe nto kaIsrayeli lathi iGibhithe yesono siyakuphuma ngoJesu Kristu. Imbali yona leyana iyakuphindwa futhi. Mfundisi Khumalo awakho ukucina usiqoqa usithini isifundo lesi ebesimnandi kanje esisifundisayo ngoNkulunkulu ngalokho thina esimele sibe yikho khona. Engingakutsho kubalalela ababukeli ikubana ke okokuqala uNkulunkulu is in control. Kunjani? Ya uNkulunkulu nguyobamba izintambo kungakhathalekile umumo umlalela ngabe edlula kiwo. uNkulunkulu unjani? Nguye ozibambileyo. Kudinga kuphela ukuthi simzwisise uNkulunkulu, simzwisise ukuthi uNkulunkulu ngubani. Ngoba uNkulunkulu kalingani lathi. So uhlupho lebende ubona lapha ukuthi babe ngamzwisisi kahle uNkulunkulu Moses indlela afisa ukusebenza ngayo. Then okunye engingakutsho ukuthi uNkulunkulu ufisa uku-establisha ubudlelwano obuseduze lathi. Yikho wayefisa ukuthi khona nxa bephuma beGibhithe abantwana bakhe besuka eGibhithe besiya mkhonza wayefisa ukuthi babe ngabantu bakhe ngendlela eclose. Ngoba amaGibhithe labo bonke labo still babe ngabantu bakaNkulunkulu but laba wayebadingela a special relationship yokuthi babe bazwisisa intando yakhe ukuze abasebenzise ukufundisa ezinye izizwe ngobuhle bukaNkulunkulu. So yikho engikutholayo lapha kakhulu. Sihlobo ezithandekayo umlimu nguyophethe intambo mhlobo wami asigoqele ukususivalela ngomthandazo. Siyabonga. Mina mfisa ukuthi ngicine ngokukhuthaza abalaleli lababukeli ukuthi inkambo yokubizwa ngoNkulunkulu kayichiphanga. Ngoba kasilwi le lutho esilubona ngamehlo, silwa le mimoya yaphezulu lamandla omnyama. Okwethu esingakwenza yikuma inkalo zibotshiwe ngeqiniso. Sithwale linkemba. Yiyo siyakulwa ngayo. Ngiyamthanda uverse 18 kaEphesians 6 uthi sithandaze izikhathi zonke ukuze sinqobe. So asilwi lenyama legazi phakathi kweziphithiphithi zobizo lothumo lakho konke uNkulunkulu asibizele khona. Isiphetho sisithenjisiwe, sisafe, silempilo ephakade. Asimamukelenini uNkulunkulu. Kungaze kungabi mnandi namuhla, ikusasa lethu uNkulunkulu uthe lizaba lihle kakhulu. Asicimezenini sikhulekenini. Baba wethu oyingcwele okuthandekayo okhona ekhaya ezulwini, siyabonga ngasona lesi sifundo. Sicela usifundise into eyodwa, ukukuthatha elizwini lokukuthemba, susukuthandabuza lokwethuswa yikuduma kwezinto ezisihanqileyo. Vuma siyeyame engalweni yakho elamandla okusikhulula lokusilwela. Ubizo lwakho lungcwele, lukhulu, lufanele ukuthi siluthobele, silusabele. Imission osibizele yona vuma siyifeze ngesibindi ngoba konke ukwenzile futhi uthembisa ukuba lathi kuze kube sekupheleni. Sicela amandla aphindiweyo awukusebenzela masinyane uJesu esiza sonke sibe khona ebukhosini. NgoJesu siyabonga. Amen. Amen.